Kristo. Na tondu Ngai ni ukenagio ni ngoro iria iheanaga irutĩire, ni maturehera irio cia ciari aitu, ni mahutia ngoro citu na matukenia. Gaturume ka Ngai onawe makenie. Ndukanareke Saitani aingire gatagati ga gikundi giki. Na riria Ngai ukona uru umoheirie mbere ukamahitha. Na riria magatua kwa muranio makagia na ugi nigetha matigatahwo. Marothikanagiriria, maroheanaga gitio, marotaranaga na utarani wina werekereri. Ngai ndukanareke more, ndukanareke maninukio. Guoko gwa Saitani gutikana mone. Maitho maria marahuragwo nigetha macuthiririe downfall ya mundu, magigatua kwarahurwo magatumuma matikanone andu aya. Ngai witu mathie na bara rekaga magacokerera ciana ciao. Maingira ngari tondu ni ikuite andu ega ukarekaga imakinyie thiini wa ritwa ria Jesu. Uromeka wega no makinyirie tha ciaku no tugi. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Leo murugamite o hau mukoina ruri niguonete kairetu karia karaina ihiga riria riaregirwo ni aki nigukonete rucini geko uka muine rwaku na andu aya. Amen. Mukoina ruru ihiga riria riaregirwo twe mwene kuregwo riu mwaina ruru riu muikare thi acoke our admin tumucokerie githomo. Situwapigie makofi mengine mazuri, alafu nijitayarishe nirudi hapa tusikie neno. Amen. Aya. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Flozy John, official harĩa TikTok, Facebook, YouTube. Na nindakena muno na ndanyiha gukorwo ndi kigongona-inĩ gĩkĩ na nindarathimwo muno. Na nĩ ndutaga wĩra wa kũgemania na nĩ ndĩmũgemagĩria your reverend. Ona ũguo hana ũmũthĩ nĩ wĩra wakwa. Na ndabundithirio nĩ Wambui wa Njehia. So reke tũine. Tigarite mwanyo ta thigikite
Amen. Situwapigia makofi mazuri. I will be launching the song on 16th of November. My number weather makeup is 0706 208 749. 0706 208 749. Thank you. Haya, tuwapigie makofi mazuri. Ai, JCM, inua mikono, inua mikono, inua mikono. 1 2 3, tuwapigie makofi mazuri. Amen. Huyu anasema ni president, uangalie Lecho Njeri. Amesema pia anataka kujoin akiwa UK, ule muibaji. Amen. Thanks so much my bishop. Watu tuwara wega na watu rutrege ogona rega. Kwa hivyo Reverend Joy patia bishop tumaji atarudi tu saa hii. Kwa hivyo nafasi hii niitoe kwa JCM Dancers, mkuja hapa mtuletee wimbo moja. Akimaliza alafu Kezi atakuwa amejiandaa kwa matangazo, alafu turudisha baba askofu hapa.
aendelee na ibada na najua tutabarikiwa. Tupigie JCM Dancers makofi mazuri. Waongezee makofi kupaka wafike mahali hapa. Amen, amen, amen. Nikidongo wake nogo. Karibuni. Kristo. Na tondu Ngai ni ukenagio ni ngoro iria iheanaga irutĩire, ni maturehera irio cia ciari aitu, ni mahutia ngoro citu na matukenia. Gaturume ka Ngai onawe makenie. Ndukanareke Saitani aingire gatagati ga gikundi giki. Na riria Ngai ukona uru umoheirie mbere ukamahitha. Na riria magatua kwamuranio makagia na ugi nigetha matigatahwo. Marothikanagiriria, maroheanaga gitio, marotaranaga na utarani wina werekereri. Ngai ndukanareke more, ndukanareke maninukio. Guoko gwa Saitani gutikana mone. Maitho maria marahuragwo nigetha macuthiririe downfall ya mundu, magigatua kwarahurwo magatumuma matikanone andu aya. Ngai witu mathie na bara rekaga magacokerera ciana ciao. Maingira ngari tondu ni ikuite andu ega ukarekaga imakinyie thiini wa ritwa ria Jesu. Uromeka wega no makinyirie tha ciaku no tugi. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Leo murugamite o hau mukoina ruri niguonete kairitu karia karaina ihiga riria riaregirwo ni aki nigukonete rucini geko uka muine rwaku na andu aya. Amen. Mukoina ruru ihiga riria riaregirwo twe mwene kuregwo riu mwaina ruru riu muikare thi acoke our admin tumucokerie githomo. Situwapigie makofi mengine mazuri, alafu nijitayarishe nirudi hapa tusikie neno. Amen. Haya. Mwathani agosho jitagwo Flozy John official haria TikTok, Facebook, YouTube. Na nidakena muno na danyiha gukorwo ndi kigongona-ini giki na nindarathimwo muno na ni ndutaga wira wa kugemania na ni ndimugemagiria your reverend onoguo hana umuthi ni wira wakwa ndabundithirio ni Wambui wa Njehia ya reke twine. Noni gwatigarite mwanyota thigikite
uketio hamwe na Yesu Kristo na nito hadi tokimera kero kiariri. Ladies and gentlemen, this is DJ Helper. You're chilling out with DJ Helper. Moreira wangu duari dagia ukuhe Nihegirone mwagi tengera nina ngodu Agito kwejera higarire muhegara Nagita aki mone kana nire medaga Ere mare unera nire matea nire Degetu kanira higaria godi gamanya O akio are amare agire fata No mare tire higa imendere akoine Kyone ikona higarire agare giro Nire ore twekite nire imendere akoine Konore wanyarare toni akiabarare tio Nigia kahe ore toine nego kira mode Kyone itonwa twaya ode anyoruria Nego kiria tokietio nego kupangai Todo mitorio ketio hamwe na Yesu Kristo Na mito hadi tokimera kero kiariri Tisunde wei gariri inendere akoine Na hekaro dire koginya abarare Ona mwete ketie dire dago meririe Nyakoneire hadoge nye wariri wake Inye gobosha kirigiri no meririai Todo marigereria manyune mekwagera Are mako ubire kuosha matangari Asyono magaku bagoga shiariri Kyone ikona higarire ariare giro Nire ore twekite nire inendere akoine Konore wanyarare toni akiabarare tio Nigia kahe ore toine nego kira mode Kyone itonwa twaya ode anyoruria Nego kiria tokietio nego kupangai Todo nitorio ketio hamwe na Yesu Kristo Na nito hadi tokimera kero kiariri Kyone ikona higarire ariare giro Nire ore twekite nire imendere akoine Konore wanyarare toni akiabarare tio Nigia kahe ore toine nego kira mode Kyone itonwa twaya ode anyoruria Nego kiria tokietio nego kupangai Todo nitorio ketio hamwe na Yesu Kristo Na nito hadi tokimera kero kiariri. Amen. Situwapigia makofi mazuri. Ogona Riakwa. I will be launching the song on 16th of November. My number weather makeup is 0706 208 749. 0706 208 749. Thank you. Haya, tuwapigie makofi mazuri. Ai, JCM, inua mikono, inua mikono, inua mikono. 1 2 3, tuwapigie makofi mazuri. Amen. Na huyu anasema ni president, uangalie Lecho Njeri. Amesema pia anataka kujoin akiwa UK, ule muibaji. Amen. Thanks so much my bishop. Na watu tuwara wega, na watu rutrege ogona rega. Kwa hivyo Reverend Joy patia bishop tumaji atarudi tu saa hii. Kwa hivyo nafasi hii niitoe kwa JCM Dancers, mkuja hapa mtuletee wimbo moja. Akimaliza alafu Kezi atakuwa amejiandaa kwa matangazo, alafu turudisha baba askofu hapa aendelee na ibada na najua tutabarikiwa. Tupigie JCM Dancers makofi mazuri. Waongezee makofi kupaka wafike mahali hapa. Amen, amen, amen. Niki dongo wake nogo.
Karibuni.